Feliz e noite, querido televidente. Bem-vindo à notícia estelar de Dutch Caribbean TV. A nossa parana já webs 20 de agosto de 2020. Meu nome é Misulen Eugênia Gomes e para mim prazer imenso para passar com minha emissora para titular. O Conselho Insular apresenta plano de governação sem diretor de finanças. E fora de Aruba, nós temos mais cidadãos está recuperando. Calmas. Fora de Corsol, nós temos o senhor Renox Calmas que explica para que ele quita sostém fora de Staten. Televidente de informar que nós está começando a emissora com a nossa primeira notícia fora de Bonaire. Ayer a juramentação a toma lugar e José Heber está sumamente contente com o sustento que recebido do Conselho Insular e o pueblo de Bonaire. José Heber Edison Reina ha quedado nombrado para período novo de 6 anos. Durante a cerimônia de sala de reunião do Conselho Insular na Pasangran, José Heber jura diante do representante do Reino interino, Jan Helmont. En su discurso después, José Heber Reina agradeció, entre otros, Consejo Insular, diferentes departamentos de gobierno y stakeholders para la cooperación con la rainha durante los 6 años que está atrás de Lomba y espera de recibir mesma cooperación en año venidero. Também, José Heber Reina ha llamado danke na comunidade de Bonaire para el sostén con la rainha y te conta ribe sostén de 6 años venidero. Para Dutch Caribbean TV, a Meta Farabocode. O Conselho Insular a tomar lugar reunião e apresentação do Plano de Governação de Bonaire. Deputado Elvis Chinachu a a palavra junto com o experto. Pessoal que nós senhor presidente, no momento que nós traz o programa de governação, na propriamente título tá de nos tour, através de nos tour, para nos tour, do programa de governação que nós pedi input de comunidade bonaireana, nós temos mais de 100 pessoas a dar input, com esse aí nós criamos programa de governação carregado com o pensamento de comunidade bonaireana e tapecei o título como tal. E 2 capítulos habita regardar boa governação e aparato público que está funcionando bom e capítulo 6 de parte de responsabilização de parte financeira e meio e factibilidade para diferentes áreas de finanças, mas que nós como governo pensa que nós podemos ver banda receita e outro tópico mais de capítulo aqui maneira comunicação é parte de beleid de veiligheid porque tá cai de responsabilidade para nós papel over de financieel beheer nós tem já capa via videoconference a companhia Ernst & Young e também o senhor Piet Gerritsen que é conselheiro de SABA que ajuda nós também por parte de financieel beheer mirando hecho que o senhor Piet Gerritsen está trabalhando para SABA pero ajuda na SABA para SABA tem conta anual aprovado e nós está assinando for de experiência de SABA e a trobe carregar com expertise de companhia Ernst & Young que está ajudando nos que sair também dando nossa explicação não nós está para a com financieel beheer e com nanta mira nós temos que encaminhar caminho para chegar num conta anual aprovada maneira que nós firma e vai de acordo com o bestuursacord também que nós firma em novembro de 2018, mas claro, esse aí está a meta também de nosso programa de governação, de parte financeira, mas está na ordem. Wat willen we doen? Het uitgangspunt bij ons is het versterken van het ambtelijk apparaat van Bonaire. We komen er zo meteen nog even kort op terug, maar het idee leeft financieel beheer alsof dat iets is, een trucje van financiën. En de afdeling financiën, we zullen het een paar keer zeggen, dat is niet het geval. Dit gaat veel breder. En daarom richten wij ons echt op de ambtelijke organisatie. Nou, daarin zien we eigenlijk 3 niveaus. Strategisch niveau, tactisch niveau, operationeel niveau. Wij willen beginnen aan de top. En daar zijn we ook al mee begonnen. We hebben uitvoerig met Elvis als gedeputeerde van Financiën gesproken. Wat daarin duidelijk naar voren komt is dat men ook op dat niveau draagkracht wil zien. En dat willen wij ook zien. Vervolgens zullen we met de directeur aan de slag moeten en uiteindelijk ook met de medewerkers zelf.
Den Consejo Insular trata el manejo 2020 del país Bonaire. Trata aquí netamente de finanzas del país, pero sin embargo el Departamento de Finanzas no tiene un director actualmente. Es aquí que la hopi de desea, según parlamentario Bernabela. Financiën no tiene un director de finanzas. Ja? Mita hanya zei ta hopi mi no quiero usar la palabra malo, pero está algo que se laga hopi de desea para parte de dirección de finanzas. Mita sinta mira aqui nang persona de senhor Wederford, com nota a mais como cabeça de finanças. Mita haya e sei me quepa deputado por contestar-me, pero também me quepa meneer Gerrit Sabisami, com het bij mira, hoe ziet u dat als u wilt gaan organiseren en u bijvoorbeeld zegt, eigenlijk moeten we het in een breder context zien, dat eigenlijk financiën niet alleen financiën, de afdeling financiën is, maar het begint wel bij de afdeling financiën. Hoe denkt u dan te beginnen als de afdeling financiën laagt om een hoofdfinanciën of directeur voor de afdeling te hebben? U zegt dan ook, u stelt in, geloof ik pagina 2, het financieel beheer kan goed zijn functie uitoefenen, ga maar door. Maar als als er geen directeur is, als er eigenlijk door één persoon op een gegeven ogenblik hoofd van de BNO, hoofd van financiën, algemeen directeur, hoe denkt u dat zo'n afdeling kan draaien? Met alle goede wil van die. Dat is een vraag en u hoeft het mij niet te beantwoorden, want ik geloof dat ik meer de richting van de gedeputeerden moet kijken. En de visie van de toekomst, de visie voor de toekomst, als het ontbreekt bij de medewerkers, dan geloof ik dat het eerder bij het hoofd ontbreekt, want die hebben het niet kunnen doorgeven aan de medewerkers. Dus aan de medewerkers zal er nooit eigenlijk gekeken moeten worden of er inderdaad visie ontbreekt. De visie die je hebt voor je directie moet je gewoon kunnen overdragen en stimuleren, zodat de medewerkers dat ook kunnen hebben. Para ter uma posição como diretor of secretária de Finanças, está um trabalho com hopi dedicação. Sin embargo, o deputado opta para diretor de PNO, tá diretor algemeen, e deputado Elvis Chinashu alaga o timão de mão de solo pessoa para agora aqui. Pero tem solicitude abrir para a posição aqui. Nós temos um trajecto aqui e não tem jefe de finanças, mas nós temos agora aqui jefe como algemeen directeur suplente, de que nós não temos secretários tampouco. Pensei, é mesmo diretor de BNO, da FUNC, agora aqui como diretor algemeen. Quizás é bom para explicar o rato, cortico, met de finanças back, pero door que nós não temos secretários normaal gesproken, die maneira trespida, eta hace trabalho de secretários, de bestuurscollege, eta também é parte de, vou dizer, jefe de inteiro aparato público e door que nós temos waarnemend secretários que não tem, lá também bisa experiência assistente, que tá assistir e waarnemend secretários, vooral que parte de notulen e nós temos de caso que é diretor de bedrijfsvoerende steuning, que tá directie como ministro responsável e botar a directie que tem finanças, tem economia, tem personeel zaken, tem ICT, dus directie que está faciliterend para outra directie não, pensei nossas coisas tão tenhori para jefe de BNO também tá facilitar outro diretor não mirando que nós não tem secretário ainda. No momento que nós aí nós com situação que nós não temos jefe de finanças, mesora nós a start trajecto na tema de headhunting para buscar jefe interino. Esse ano nós assim mais ou menos luna, nós não logra e agora que nossa plaats vacatura para jefe de finanças interino,
e vacatura também para ter o período de bestuursacord, dus final de 2022, e a vacatura a será já sabe que passa aí, e agora que o processo está canando junto com o departamento de PNO para seletar e sunan com a solicitar para nós chegar, ojalá tenha grupo que solicitar aí na jefe de finanças interino. Não pode dar tempo, pero me espera que o conosco nos passe mais rápido possível. Não tem informação tampoco quanto é na solicitar. Como nos passe guia o processo, sim. Se jefe de finanças de uma organização que me tinha me estava a conversar com colaborador, se quase 20 trado e botin gente em área mais alto, que tem uma experiência e esse aí no momento aqui da guia departamento de equipo, pero sim é uma situação sana, logicamente nós trata para remediar esse aí mais rápido possível para sobre feito tem guia finalmente e a organização ajuda também para o processo cana. Miembro do Consejo Insular Esther Bernabela não queda muito contento com a resposta do deputado Chin Ashu. Anteriormente estava em diferentes reuniões do Consejo Insular riba financiam e não tinha aprovação de accounting. Debi com não tem diretor na cara departamento, especialmente na Bonaire e Sakita e caso. Não somente para questão que não tem jefe, pero nós também está tratando agora aqui o capítulo 5, no, de programa de governação, de bom governação. Então, a mitamira com de primeiro ponto não, que está guardo nombrar dentro do programa tá, monitorear esquema de renúncia e nomeação para membro de junta de comissário. Nós estamos papiando over de finanças. Ora que estamos papiando over de finanças, tour aia nós estamos aqui dentro, nós nota aia e goedkeurende verklaring de accountant. Tour aia de novo, está mencionar como ser nombrar e comissário para diferentes companhias. Esse aí está riba como consequência que sempre vai, nós não queda raia goedkeurende verklaring te hora para sobrador que sempre tem jaarverslagen com nota 30, está cá atrás, tudo isso. Dentro do programa de governação, essa que está onde é ponto não que está guardado na 5.1 te promete que está guardado mencionado de como está referindo né para sobra se está bisa que também logra waar e ori se nós podemos goedkeurende accountantsverklaring para ano 2022 não sei é maneira acaba de bisa. Pergunta como assim que estava realístico para 2022 ela visa ele quer para um momento de trajeto está canando que não está completamente realístico de bico tem coisas de tempo passado que logo está com o momento não põe goedkeurende counterverklaring ainda, pero quizás ano, 2 anos depois. Esse estava de contesta. Sim. Dus eigenlijk é hora me quero combinar esse sobre parte nós temos a parte de finanças que é hora da governo sua intenção não somente para ter grupo de gente que também implementar esse cambio mais bonita, pero que realmente também passa. Bianca Peters está consejero de deputado Chin Ashu e do Consejo Insular ela explica que parte de trabalho para Bonaire forte no futuro. Importante para estimular essa aqui de órgão de governo e comércio. College is samenwerking een van de belangrijkste voorwaarden om te komen tot een duurzame Bonaire in een stabiele en kansrijke omgeving. Lokale, regionale en internationale partners zijn daarbij van zowel in de publieke sfeer als ook in de private sector. En dit om kennis met elkaar te delen en duurzame ontwikkeling te stimuleren. Te beginnen op regionaal niveau. Onlangs is er een broederschapsconvenant afgesloten tussen Curaçao en Bonaire.
Dat is net zoals dat een aantal jaar geleden met Aruba is gedaan, ook voor Curaçao dus afgesloten. Op vele terreinen binnen de samenleving, waaronder economie, toerisme en cultuur, om meer met elkaar te gaan samenwerken en samen te groeien. Ik zal u hierbij ook een hele praktische uitvoering, een overzicht geven van een praktische uitvoering waarom dit zo belangrijk is om zo'n convenant af te sluiten. De afgelopen periode hebben we natuurlijk allemaal te kampen gehad met de coronacrisis. En wat is gebleken, doordat we dit convenant hebben afgesloten, is er meer afstemming geweest richting de Europese Unie voor wat betreft de eilanden. We hebben onder andere de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keizer in Nederland, gevraagd om tijdens de EU-top die georganiseerd werd, specifiek voor toerisme, om aandacht te besteden aan de eilanden. Dat heeft zij ook tijdens die top gedaan. En daarnaast is er in onderlinge afstemming een verzoek gedaan aan Europarlementariër Samira Rafaela om specifiek de aandacht te vestigen op de eilanden. Gezien het feit natuurlijk dat de eilanden vele malen harder getroffen zijn dan andere delen binnen de EU. In februari van dit jaar een contract getekend tussen het OLB en CBS om de monitoring van het bestuursprogramma uit te voeren. Hier is behoefte aan meer vanuit data beslissingen te kunnen nemen. Dus data-driven decision making. Inmiddels zijn de prioriteiten hiervoor bepaald en zal het CBS aankomende periode starten met het verzamelen van de data. Gisteren heeft zelfs het CBS een presentatie ook gegeven aan het bestuurscollege hoe dit eruit zal komen te zien voor de aankomende periode. En dit is ook ingebed binnen de directie BNO. A decisão acai, quem lo vai trazer é Masterplan 2030 para Bonaire. Markstra Caribbean lo formula Masterplan e lo ministério queda claro dia 10 de outubro para por presente no pueblo de Bonaire. Markstra Caribbean também formula Masterplan 2030 para Bonaire. Depois de estudar e 20 ofertas a receber para a formulação de Masterplan 2030, a Comissão Independente de Seleção atrás uma pré-seleção de 3 candidatos top, que sometem a oferta na de 2 avaliações mais em detalhe. A base de essay a decidir para dar a tarefa na Markstra Caribbean. A Comissão de Seleção a queda impressionar para a quantidade de ofertas na Coutinho. Para o motivo aqui, não estava fácil para fazer escolha, pero está só por apontar e esse a suceder unanimamente, segundo o time de Masterplan. A comissão estava tendo base amplo com representantes da comunidade bonaireana, expertos no jurídico e financeiro e uma delegação do Ministério de Assuntos Internos e Relações de Reino. A oficina Haagse Inkopen Samenwerking que está especializada no estado de governo a guia o processo de seleção. O ganador Markstra Caribbean me assessorou para o Masterplan 2030 está claro dia 10 de outubro para apresentar no pueblo. Para lograr isso aqui, o objetivo é ordenar e aporte que adrenta durante a hobby section for de comunidade e hinca isso aqui de tal maneira de outro que tabira totalidade lógico. Enfaticamente, não tem intenção para añadir ideia não próprio para sobre o Masterplan, mas se reflejar como nosso pueblo quer para o futuro de Bonaire Lucy. Para poder evaluar toda a ideia que a Bini de Lande desde a conferência de kick-off, durante a próxima semana, ainda 10 assim chamada secção de enfoque lo tomam lugar. Que varia de economia duradoura, agricultura e pesca, infraestrutura, natureza e meio ambiente e deporte. Para Dutch Caribbean TV, Amita Farah Buchhout. Querido televidente, nós passou por corte comercial e agora nós estamos back, nós temos notícia na Ford de Aruba.